Aprang si kardom kaduka ve Karbi 2.0 YouTube channel long kilangara do anafans tame lapen pinia bangke nili KAAC mate Karbi Anglong Autonomous Council pen kiklang awareng awar saya putaksi nali tumpan labangso video long patiek menang than pachini pon ikpo lapen nali tumjong se labangso YouTube channel lalong nangka homri milang politika chingkon pen subscribe ikon lapen adung hes tame belardan thegloing hodak tame nali tum berpon ikdenon lalo pulte monon pinili ajara sonle labangso YouTube channel long upload tame nali tum a mobile long an notification nali pen nali tum birta kilong da pranya fan tangte pathiak penon labangso awering awar sai aputhagle pangcheng ponlonang mate tlang ponlonang Tinalong nalitum advertisement alo thek ponlong ikpo Karbi Anglong Autonomous Council mate KAAC ahin penstame department bang art la pen culture lo labang sodim sta penstame boring awar sai dak paklang pon iklo la say application are invited for the intending and eligibility candidates Karbi Traditional Music School Dokmoka Karbi Anglong along stame apos bang dak du iklo la pen kon ana post vacancies domiciliary koson man labang so putak non lang polona la pen the application seeking for appointment should dress the under signs or before 20 May aprang nalitum apply dem ignang po self attested copies of educational certificate nang po la pen caste certificate nang po la pen passport license passport size photo pakni nang po photo passport size of photo pakni lapen non apos lapen qualification lapen age limit lapen salary aputhagle non lang ponona aprang se serial number 1 na lon nalitum name of post la bangke head teacher afan dak post bang ing sido lapen kachar liang deng bangke maximum education qualification required bang graduate in arts lapen science na tuta nang pola pen B number bang knowledge of Karbi traditional music instrument plok song extra nang pola pen 1 year in computer diploma do nang pola lo pul na litun la bang suppose along bang jogdun iglong la pen age limit bang dak na litum thek ponong po screen along ni din peklang pon ekpo age limit bang dak 18 to 45 years abang pu mate abang pietum applied in long equal pen salary bang da 11,596 anlo la pen salary bang da fixed salary lo la pen number 2 along instructor a post upon dak 3 do ke thom do dak a post bang ke nali tum screen along thek ponong ikpo la pen age limit bang da 18 la pen 45 years ang bang molam abang pu abang pitum si applied in long po salary bang dak 10,000 la pen qualification kenangi bang copy pima pulan alitum na screen lang kitok thek ponlong igi a number ala maximum educational qualification labang ki HS pass nang po lapen certificate tadunang po from qualified trained in institution of Karbi traditional music instrumental long pen kilong certificate nang po lapen B number by experience at least 3 years experience dunang po lapen experience in chengpi chengso chengburup kithip plok song lapen kum deng dong kum li ang extra lahai ki un kithek abang pinang po lapen D number lamba preference to be given those the candidate who is qualified both chengpi and plok song from any institution laki un kithek tang abang pi nang po lapen kijutsi lo number 3 long bang pion lapen chugedara phandak do apos bang singsi pion long sila pen chugedar long sila pen kachar liang deng bang class 8 and pass nang po lapen dak salary bang fix lo 7,951 an sidak long ekpo nalitum lapen arta bang ke dak 18 to 45 years ang bang molam abang pitum jogdon long ekpo pen dak joint secretary IC art and culture Karbi Anglong Autonomous Council dipo hin pense paklang ponikla lasika chuning rialam thebana puila nalitum jong saning hang ning dok prote nalitum jogdon igon mate jogdon paprabi gon lapen nalitum labang so video kal manalitum share ikon Karbi Anglong arat stame palang iknang lapen pachinik na tangte pinia video long bang kanilila short information mate labang so wareng warsai aputhak si nang than pachini pon iklo matel anvet lo la si pena puthot ka prek a video long le chi tong thunang tang e do mi thak mi kaduka ve Karbi 2.0 YouTube channel along kelang ara do ana fans tame nilhin pen KARDOM